okurigirira habebembezi nibagira ngo abantu bono mucyangeki batwire nibambukira harutinduru orushenyukire tunabizu byinji kandi ukurasa kushoboraho bimwe bikandi no kumarayo bwo kuruha twine nkutoyite mwe nogireba tuyine misiri ninjira wagireba twitwina kugira bya kuturuza kutema nkaza kabeji twaza kugura nkamiceri itsasha nortindo gwitite kabanyabwambara ahubwo kurabaye mu bwite kugatera rakaru amizi garenda kutwara nta n'umwana nyamwaza gwinde mune kitereki yagwa mizi bamujabura bamubasize amizi gabire gamutwire abahinjo mu cyareki bashobanjirirwe ngo bwahatse barukumanya uko baratambuze bihingwa byabo kaje motoka kagure yenzi yo muri kikara muri Bwambara etina mihanda n'intindo tuzine nibija ushanga bari kwenda ngo bacigure shirinji bishatu shirinji bibiri kabejeje yo kuri vege neremera kilograms almost kamukaga abantu arutinda aha bagwiro mizi abwo shonga itarizi ngo amakoko umuntu abayikaho urutindo ruhendeka aragaro mizi ahabwenjira kugwa nyinji entinde nyinji sisikire kandi ahantu ho bashabera abucuru kwataho okubahwera kandi umunyishengero witu aturanatura niso munyishengero witu Mejageno jimu muhwezi ni watura nitwo bwire buringwa konke jiru twabira hariho Fred twa muheza yijaja ngo nenda garukurira entungu ko muri rujumbura twamanguyaza kuja kutukoreje mihanda kuja ngo tubone turaraje misiri turatwara umukatari amakuru agagasha kwa hweza Wilfred